Aye, nam amukela ka Bota Nation channel. Ma amukela mna Peace of the Nation. Kurla ka rixaka. Loko mi nga subscriber, ni kombela mi subscriber. Na n'wina mi nga subscriber na mi khensa. Ya. Se yi sukile ya Mabanga straight. So namuntlha i ti 2 ta December 2023. Album ya Mr Post yi hume 12 navusiku. Hi vone ku ri a dominate aka iTunes. A ri ka number 2 the last time I check. Ni ngo the whole day a ri ka number 2. Number 1 a ku ri Ikhuzani. So sweswi i ra ku peleni. Ku phohle album ya Dr Joe Shirimani leyi yi fanele ku huma vusiku bya namuntlha hi 12 ri kha ri xela i Sunday ya mundzuku. So sweswi ni mi tisela video ya Mr Post a kha a tlanga that album leyi yi nga linka ya Dr Joe Shirimani. Ndi heta ni hleka a heta a tlhela a vulavula sweswi a nga vulavula swona. Muni nga heti nkarhi hi leyi video. Namhlanje ntava live ngopfu a ni ne ku promote vera swibi n'wana mhani himpela swibi me kahle eish ni vula ku mara i mani loyi ni nga ta phikizana because a ka ha na vanhu vo phikizana na vona vanhu a va ha wu tivi music. Swingoma swa kona ho chuhiseriwa u kuma ku a swi bi vhele. Ka team leyi ne a va rhandzani vayizana that's why na swilo swa vo swi khohla ende mata wa endla so ni nge ni ndlela artist yin'wana so i ku va ndlela mbilu yo biha un'wana pfuka a fanise munhu sweswi a swi ndlaka. Se loko i bihe mbilu na mina ta ku bihela mbilu ku na me mbilu yi bihile. Xikwembu a xaka va munhu ne hi leswi ngoma swa ba moyeni mi tlangele leswi. Ala ku hlamala mani yi nge tluli mina ngoma ve nga ni tluli lava a ni mi byerini loko wa mundzuku ta humelela yini va dyo va ku dala sa a swi se huma swishavu va potini va rhandzani. Number 2 hi leswi ku na yini kwala xo hlamarisa va nge mi ofari nchumu laha ka music kahle laha ku ta ze ku luwa hi mavoko a ka hava va nge ni tluli laha ni nga xaveli vanhu madoba. I to ti ta college mkhulu hambi ti hashtag ta n'we hinkwato ti antswa ka leswi. Taxi Sivara yi nghenelelangi ka nchumu yi timelele Sivara na khensa mi tikhomisa sweswiya mina n'wa hina nyimpi Sivara laha lavaku nyimpi ka mi ta yi kuma yi nge heli i ta hlayarile ka Facebook un'wana. Number 5 swi phosa njhani mara mi ri ti-professional movha mi swi humesa hi ku swipoteni a ka ha na swin'wana te. Mkhulu wa mabazi siya Xikwembu a xaka wa munhu boy. Famba yingisela album ya Mr Post u yingisela kahle ta swi twakanyiwa n'wana baba hayi swo tlanga. Khisimusi ra themendelewa hi ngwenya a ri bori. A ni nga ta endla leswi hi leswi va swi endlaka vona ve le nyimpini se hi le nyimpini.
Leswi a mi yimele swo leswi. Ni sendele un'wani a tirhaka na vona. Lomu lata vo a va rhandzana. Namba manxexi. A ku na hiti. Se mi tshika ku vulavula. Kumbe no ka ni nga swi twi kahle mara mi ta swi twa. Xitimela na this time. Xitimela se xi karhele. Swona swipuku sweswi nga endliwa kwala. Mi nga katsi Mambawulele, a mi n'wi tivi Mambawulele. Mambawulele hawa ka n'wina ngwenya. N'wina, n'we mi kha mi tiva ngwenya. Hi sweswi swa n'wina. Swo hetelela. Hi swona leswi mi ngo swi bango mi yimele swona n'wina. Men professional mara sweswiwa ni endla leswi ku a va ti-professional. Nga posti inani mi plana swilo sweswiwa swo va swi bi mi ri ti-professional. Swi vhe mi tirhisa vuloyi ka mina vo n'wina. A swi bi. N'wina vachanisa n'wina. A mi na zola mina. Thula Jehova na Sathani n'wana tin'wana. Loso. Ka mi tikisela vutomi yo. Ya. Impela swi bi. Mi ri 4. Ya. Ti-legend guys. Legend a yi phikizana ti-artist letitsongo. Ma swi vona? Challenge challenge. Mintlawa nga ha mi yi lavi. Mi ya ti last minute. Se mi khoma ni na zola mina. Tsima ra tinqambi n'wana baba. A hlangana ni simple cash. Hi nga xavelani vanhu. Hi nga xavelani vanhu. Na sele mina hi nga xavelani vanhu. Ku nga tirhi swa swibamu ni. Hi tirhisa tingoma n'wana baba. Hi leswo swi ku yevela. Ntukulu wa Jehova na Sathani. Hi ku na swi vona se yi ya kwihi. A swi bi. Yes. Tsalani enkoveni, tsalani buka swiphi laha ka Facebook, tsalani enkoveni, buka swiphi, emakhuvele, tsalani. And impela swiphi. Fuck off.